Čekaj. Čekić je dole. Znači ga tu. To je čekić. Evo ga. Hoćeš se držati kanapom nekim? Ne? Ispod stene. Ozbiljno. Otkud stena tu je. Možeš samo da otkačiš chain. Done. Done? Really? Done. Bravo. Šta je s propelerom? Daj mi to drugo. Let me fucking raise him now. Bravo. Oh my gosh. We had a problem. Now we need to, hey. I need to. When we go there, you will have lessons. Serious. Oh my. You help me. So it will,
much better. You know that. But You know I will that. teach you everything, every single thing. Yeah, but you know that I don't know, and then Yes. you take me. You don't need to take me. Okay. Okay. But you are my team. Propeller is there. Yeah, Yeah. motherfucker. It's looking smaller. Really? Yeah. He told me have a 2-inch, have a fucking this much around the propeller. This much. Hey, Pecky, have a 2-inch. What the fuck 2-inch? Come on, get out. Get out, what the fuck? Come on. Hey. Malo si se okupao. After all night sailing in a storm and fucking digging anchors and fixing the winches. Look, I made a hole because this winch pump out. It jump out and hit this, hit break this. Yeah, it's still Crazy. too much for one day. I just started. Hold my beer, but not Bud Light. Dobro, pa vidi, ja sam idem na ovo. Pravo malo. Dobro, nema veze. Smo otvorili majku, jebemo. A? Se otvorio? Evo dole ne vidi se ništa. Tačno kako sam došao do dna, bukvalno odavde do dna. Odjedno otvori se. Vidimo se. I kao korali dole neki. Znaš? Kao korali i zabao se ispod korala. Ispod ploče neke korale. That's why we couldn't. The anchor go under like coral or some, reef thing inside the plate, and I hit with a hammer a couple of times around, like bam, 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 and I go and I pull him, so I release him a little bit, and then I go in the front and pull him forward, but the boat was pushing back, so you can't. Okay. This will be easy day sailing. Ah, we can continue. After last night. Man, I have a waves like above my head last night. It was crazy. Crazy. Everything was on the fell floor. off. Everything on a boat was broken and on the floor. All boat is in a mess. All boat is like a tornado king. Not hurricane, tornado. Jutro. Evo Ela vozi. Sad je jutro negdje oko, šta ja znam, 5:30, jel? 6. Mi smo ustali davno oko 4. Evo nije još zora, evo je zora na moru. Ovdje smo spavali. To ostrvo je Egmont Key. Tu smo iza spavali, ovdje ćošak, tu smo spavali. Odande smo negdje došli. I idemo sada levo, tamo idemo. Ko što ovo pokazuje. Ti prati nju. Idemo levo.
Idemo da probamo da stignemo do nekih oko 100 i nešto, 150-60 km danas, da probamo da ubijemo ako uspemo, ako ne, nije bitno. Negdje ćemo stati, možda spavati, a možda ćemo izvozati cijelu turu, kako se budemo osjećali. Sinoć smo bili jako umorni pa smo legli rano. Čim smo se parkirali, nismo mogli više da vozimo koliko smo bili umorni, jer imali smo nevrijeme neko, pa smo se mučili u nekom nevremenu Koga njega? Ne, levo, ti skreni levo. Da, ti skreni levo. A? Jel on ide prema nama? Njemu gori zeleno, jel? Pa ništa, vozi pravo. Vozi pravo, nek on prođe. Da vidim To znači da on je okrenut prema nama, pošto mu se vidi to zeleno. Pusti njega da on prođe, pa ćemo onda da vidimo. On nas prolazi, jer čim ti ne vidiš sada crveno, znači da okrenut je više kao, znaš, baš mu vidiš bok, jel? To znači da ne ide direktno u tebe. Sad ga pustiš samo da pustiš ga da prođe i onda sad će on proći. Možda on i stoji i peca. Ko zna. Mada ne, previše nas se... Da, približava se dosta. Ne vjerujem da peca. Ispecao se jutro. Izašao da peca celu noć, sad će kući. Izvukli smo jedno jedro da pomogne malo motoru. Ovo smo mi pravili jedro. Homemade. Znači, super. Dobro se osjećamo. Svi se dobro osjećamo, jel tako? I Bobac nam se, Bobac nije išao da piški 2 dana. Danas mu je drugi dan, jel? Juče ceo dan. A? Ja sam udaljao. Ne, kreni sada prema tamo. On će te proći, neće ti stići do njega, on će otići bre, još 2 te dužine. Okreni levo, slobodno. Evo, u panici. Šalim se. Okreni slobodno, prolazimo mi njega. Prolazi on nas. Znaš. Ja idemo ovako, malo proći, a? A? Je li ovo okej? Okej, to. Samo ti okreni još, slobodno. Ja, mi ovdje idemo oko ovog pličaka, mi idemo tamo levo, bre. Razumeš? Vidiš levo ono tamo. Mi tamo idemo. Da, vidiš, nego se ovdje vrtimo sada, ovdje je plitko malo okolo. Pa dok prođemo to. Eto tako, svima dobro jutro i i vidimo se kasnije sa ovim updatesima, daću neke updates. Sad malo na engleskom, za ove prijatelje na engleskom da im se javi. A? Sljedeći na engleskom. Ok, sljedeći ću na engleskom. The next one is in English. Ja sam ga poslušao sve kaže, next one is the sailboat and I'm panicking. River. Točno ide na nas, bre. A ne zanima me. Kako te ne zanima?
Ja sam na jedra, ne on. Gdje mi je ovaj čore? Ja. Gdje su mi čore? Ne znam. Tu tvoje čore, nikad ne znaš da ti čore.